Salamat sita musule siulut solanasang sende paiman sidupa kaboro lante penanda bisaran na puama tua umpamatan na pena ulendui channel YouTube YKB Bahasa Toraja. Pasal pitu angka 35 saya lako patang pulon talu. Penggauran na rasulu pasal pitu angka 35 saya lako patang pulon talu. Dolo lata basa tu karena puama tua mai komi ta masambayang. Tontong bangkani tu umba kale ki mati olo malabi mi opu amatua ki pemalaran sia ki popenda di pak kurean sumangaki. Untan data siki tu diona mintu kaboro mi tu tangki kembak kireken lante katuan ya teh. Tanda manasana kumua mak kure sumanga kan ni to temo te laki basa sia laki nanong tu kadami. Katuru-turui kan ni opu ampe nama sallo ami pamasiang nila ko kami. Tandai patu borona siapa batta kan ompo gawi. Lan sangan na puangki puang Yesu. Ipasaka itu diona penaangki urangi kadami. Sia ki masambayang. Amin. Kadan na puang na kuah. Apa manoka tu nenek todolota unturu sangadina na tumpu anna pamiring lulakoy Mesir tu pena anna. Angka mapeta lumpulong kasiran na Pak Basanta. Sulu tu di kamasei lan puang Yesus Kristus. Den misa ambe narua sakigolla batu diabetes. Den sangallo namale si tiro datoro. Nakua mi datoro batu tomak damping kuan ni kumua. Ko pembali itu lawan katuamu. Napakilala tomak dampi batu datoro unagian kande na kande. Sia dipakilala duka birisan ma olahraga. Ondong pi ana disua matuttu ungkande pedampi golla. Apa? Ya tu mintu na nasuan ni sia na palakun na datoro lako kalena. Tak nasang na pogau i belan na kamatukunan sia katang mengkaulan na. Sulu tu di kamasailan puang Yesus Kristus. Lan mai Pak Basanta diona kadan na puang matua lan atu iya teh. Dinane umbasai tu diona ulelen na kalingkan na to Israel dio mai padang pangalaran. Tu napokada Stefanus di olona tomak panakta sia tomina to Yahudi. To kumua ya tu bangsa Israel ya momisa bangsa makara. Sia to tang untandai mak kurre sumanga. Tu inang tempon dio mai untumpu pak pangadaran sia parentana Musa. Ya tu penanna. Sia tangakna tau ia to mai. Inang manasta kumua miring bak tu malang lako tanga sia pena lasule lako Mesir. Tu tondok dinanai umpo kaunan ni. Mak tumbari anna susi rato tu pena anna. Belanna manoka tu la umpo pembali gan lolangan katuanna. Tu tahu ia tomai. Manasta kumua inang mandu nakamali sia napilei to Israel tu agan lolangan katuan dolona. Ya mau tu torro di pokaunan. Anna ia tu kamamasian na puang matua. Napahang sia natari masalah to Israel tu kumua misa kama parisan lako kalena. Sulu tu dikaboro ilan puang Yesus Kristus. Ya tu umpo pembali kale la untampe agan bak tu lolangan katuan dolo. Anta untarima sia mentama lolangan katuan baru. Ya momisa agan magasa. Ondong pi ana nenek tang di pomasannang. Belan na tarubuda tula dibarui siala disondai. Lante katuan ya teh. Susinna umbao mo susi. La ulolangan ni tulawan na katuanta lan atu pura di lan atu la di patu. Sia umba tu umbao mo tulalan la diola. La umpatu itu katuan iya to. Sia apa rapatunna ba tu anggana
tu katuanta an atu la dipatu lako. Ia tulolangan katuanta dolona manasa umbawa kama parisan sia kasanggangan. Ondong pi anna kamatean masai lako. Apa ia tu puang matua sundun tongan tu kama masian nalan puang Yesus Kristus. Anna anta ki lako katonganan maondongan napa kamasian ni lako kita tu katuan saya lakona lan kadatuan na. Ya moto da mo anta tampe siada mo anta tumpui tu kameloan sia kamasokanan na pua matua. Sangadina mai komi anta tarima meloi tu katuan tontong saya lakona tu nasorong mo lako kita ulendui puang Yesu anta tua baru situru pak porayan na puang matua. Amin. Ta masambayang. Tontong kiti mangkure sumanga tujuan akadami mi pak pesanan lako kami. O puang lan attu pura kiboko inang manas sabuda tu tanga ki penangki buangan kada sia lawan na katuangki. Tu sitongan na umpalulako kan kamatian. Ya moto mitambaikan ni umba arui batu umpo pembali tu dia nakatuan doloki. Mendadi katuan sia lolangan katuan lameng kau lalako lalan pak porayam mi. O puang matua tu sorongan kan katuan salakona. Pabatta mo kan o puang ulendu ite kadami. Lansangan na puang ki puang Yesu. Ki mas sambayang. Amin. Rampoin dito tu kadan na puang matua. Ki pak pesanan lako kita solanasang. Tontong bang ki peta aku mata subscribe ite kadan na puang matua. Sia tapak bagian nila ko sang mane sang paineta. Kure sumanga puang tontong umpasake komi solanasang. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.